ರಾಜ್ಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಜಮಾನು ಸುರೆಂ ಎಕುವೆರಿ ರಹಮೆತ್ತೆರಿ ಗುಳುಂತಕಿಂ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರಮುಂ ಅಣ್ಣ ಅವಟ್ಟೆರಿದೆ ಗೌಮು ರಾಜ್ಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದೆಮೆದು ಒಣ್ಣ ಗ್ಯಾಗ್ ಗುಳುಮೆಗೆ ರಂಸಿಗೆ ಗೊತುಂ ಮಿಯದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕುರಿಮತೆ ಫಾವಾ ಹಾಲತುಂ ಅರಾಗತುಮ ಎಹೀಗತೆ ದಿಕ್ಕೊಲುಮಕಿ ಮಿಯದು ಅಳುಗಣುಮೆನ್ ದಿವೆ ಹಿನ್ನ ಲಾಜಿಮ್ ಕಮೆ ಹಾಲುಗಾ ಜಹಿಫಾತಿವಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನುಗೆ ರಯ್ಯತುಂಗೆ ಆದೇಹುಗೆಳು ಬಹುರು ಹಿಂದು ಹುರಸ್ಕೋ ಕಂಫತುಗಾ ಜೆಹುಣು ಹೆಂದು ದಿವೆಹಿ ಗೌಮ್ಗೆ ಹಿತಕ್ಕುರಿಯಸರು ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆಂದತಿ ಅಸರೆನ್ನು ಕುರೆತೋ ಹಿದ್ದಚ್ಚೆನ್ನುವೆತೋ ದಾವಿ ವಗುತುನು ಜೆಹೇತೋ ಹಿವ್ವರು ಗ್ಯಾಗಣತೀತೋ ಇನ್ಸಾನುನ್ ನನ್ನುವೀತೋ ಇನ್ಸಾಫೆನ್ ಎಬ ಒತ್ತೋ ಇಹ್ಸಾಸುವೆತೋ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಂಕೊಬಾತೋ ಇಹ್ಸಾಸುವೆತೋ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಂಕೊಬಾತೋ ರೋಯ್ಫಾಯತಿ ಭಗವಣಿಯೇ ಇನ್ಸಾಫಂ ಎದಿ ಫರುಣಿಯೇ ಇನ್ಸಾನಿಯತುಗೆ ನಮುನ್ನೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉಮ್ಮತ ಕುನ್ನೆ ಆರಾಸ್ತು ಕುರಮುಂಗ ದಿರಿ ಉಳುಮ ಉಮ್ಮೀದುತ ಫುಂಡುವೆ ವಣ್ಣಾಣೆ ತಣಿಣ್ಣೆತಿ ಹ್ಯಾ ಹುಣುಕಂ ಫಿಲುವೇಣೆ ಗೊತೆಣ್ಣೆತಿ ಮಗುಮತೆ ಫಾ ಮಿಯದೆತಿ ಬಿಹಮ ಅಳುಗುಣ ಮಿಂಗೆ ಲೊಬ್ಬೆತಿ ಅಹುಂತಕೆ ಅವಟ್ಟೆರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನುಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಿತಾಮೆಯ ತಕ್ಲೀಫಕಿ ಅಳುಗುಣ ಮಿಂಗೆ ಗೌಮ್ಗೆ ಹಿತವ್ವೆಸ್ ತುರಾದೆ ತಕ್ಲೀಫ್ತ ಮಿದಿಯ ಜೂನ್ ಮಹುಂ ಫೆಶಿಗೆಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕುರಮುಂದ ಗದ ವಿಸ್ಸಾರಾಗ ಎ ಗೌಮ್ಗೆ ತಿಂಬ್ಯಾಕುಳ ಎಬ್ಬೆಯವರೆಂ ಬೊಡು ಸರಹದ್ದಿಕ್ಕಾವಣಿ ಫೆಂಬೊಡುವೆಫ ಫೆಂಬೊಡುಮ್ಗೆ ಇತುರುಂ ಬಿಂಗಣು ಕಂಡಾಗಿನ್ ದಿಯುಮಾ ಕಿಸಡು ಫೇಬುಮ್ಗೆ ಹಾದಿಸಾತಂ ಮೆದುವೆರವೆಗೆಂ ಸಾತಾ ರಸ್ತೇಕೆಂ ಹಾ ಮೀಹುಂ ಮಿಹಾತನಂ ಮರುವೆ 30 ಮಿಲಿಯನವರೆಂ ಗಿನ ಮೀಹುಂ ವಣಿ ಹಾಲುಗಾ ಜೆಹಿಫ ಕುರಿಮತೆ ಫಾವಾ ಗೆಲ್ಲುಂತೋಗೆ ಮಿಂವರು ಹಿತ ಗೆನ್ನವ ಮೀ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಹ್ಯಾಮ್ ಮೀಹಕುಂ එකಕು ಎಯಿನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹೆಗೆ ಹಾಲತು ಮೀ ಫಹುಗೆ ತಾರಿಹೆಗ್ಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕುರಿಮತಿವಿ ಎಮ್ಮೆ ಗೆಲ್ಲುಂ ಬೊಡು ಫೆಂಬೊಡು ಮಿ ಫೆಂಬೊಡುಮ್ಗ ತಿನ್ಲಕ್ಕೆಯವರೆಂಗಿನಗೆ ಎಕ್ಕೊ ಫುಂಡುವೆ ಅದಿ ಹಲ್ಲಕ್ಕೆಯವರೆಂಗಿನ ಗೆತಕೆ ವಣಿ ಎಕ್ಕುಂ ಹಲಾಕ್ವೆಫ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಬೊಡು ಸರಹದ್ದಿಗ್ಗ ಫೆಂಬೊಡುವಾಂ ಫೆಶ್ತಾ ದೆಮಸ್ತುವಸ್ ಫಾಯ್ತುವೆಗೆನ್ ದಿಯೇರು ಬಯೆ ಸಹರ್ತಕ ಬಯಂ ಅವತ್ತಂ ಅದಿವಿಸೊತಿ ಫೆನುವಡೀಗ ಫರುಬದತಕ ಮತಿ ಸರಹದುತಕುಂ ಬಾರು ಒಯವರಾಯಕು ಫ್ಯಾಬ್ಯಾಗೆಂ ಫೆಂಗಡುಗೆ ಸಬಬುಂ ಬಯ ಸರಹದುತಹುಗೆ ಮಗುತ ವಿಸ್ವಣಿ ತಾರುಗಂಡು ಕಂಡಾಗೆಂ ಗೊಸ್ ಬೊಡೆತಿ ವಳುಗಣುತಂ ಹೆದಿ ಬೇನುನ್ನು ಕುರೆವೆವರಂ ಹಲಾಕೆಫ ಮಿಕಾರಿಸಾಗ ಗೆಂಬಿ ಫೆನುಗೆ ಜರಿಯಾಯಿಂ ಫಿತುರೆ ಎತ ಬಲಿತಕೆ ತಹಮ್ಮಲ್ ಕುರಂಜೆಹಿ ಅದಿ ಬಂಡ ಹ್ಯಾ ಹೂಣುಕಮ ಕುರಿಮತ್ಲಾಂ ಜೆಹುಂಗೆ ಸಬಬುಂ ದಿಹ ಮಿಲಿಯನಿಂ ಹಾ ಕುದಿಂ ವಣಿ ಎಕುದಿಂಗೆ ಫುರಾಣ ಸಲಾಮೆ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಸಿಹಿ ಅವಸ್ಪರ್ವಾ ಬೇನುಂ ವೆಫ ಮಿಕಮವೆಂ ಅಣೆಗ್ ಗೊಂಜೆಹುಮಕಿ ಮಿಕಾರಿಸಾಗೆ ಸಬಬುಂ ದೇಹಾ ಹವ್ವರೆಂಗಿನ ಸಿಹಿ ಫರ್ವಾದೆ ತಂತಂ ಹಲಾಕು ಬಿಮಾ ಹಮಡು ಜಿಮ್ಮಾ ಉಫುಲನ್ನು ಜೆಹೇತೋ ರೋಯ್ಫಾಯತಿ ಭಗವಣಿಯೇ ಇನ್ಸಾಫಂ ಎದಿ ಫರುಣಿಯೇ ಇನ್ಸಾನಿಯತುಗೆ ನಮುನ್ನೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉಮ್ಮತ ಕುನ್ನೆ ಲದರಿಂಬೋಹಿಯಾವಾ ಅಸ್ಕನಿ ದಶ ಫಿಲಜೆ ಎಕುದಿಂಗೆ ಕರುಹಿ ಕೀಜೆ ಕಾ ಎಚ್ಚ ಕರುವಿಜೆ ಎಕುದಿನ್ನಂ ಅಳಾದ ಆರೆಯ್ಯಾರೆನ್ನೆ ತಿಜ್ಜೆ ಎಕುದಿಂಗೆ ಮ್ಯಾಂಬ ಫ್ಯಾನೆ ವಜನು ಶಹೀದುವೆಜೆ ಮಮ್ಮಾಯತೆ ದುವೆ ಬಲಾಶೆ ಆದೇಶ ಕೊಫಾ ಬುಣಣಿಯೇ ಮಮ್ಮಾಯೆ ಲೋಹುಳುವಾಶೆ ಗೋವ ಮುಂಗೊಳುದ ಫರುಣಿಯೇ ನಿಪದ ಹಸ್ಸಾಸ್ ತಂಡಿ ಒಳಗ ಅಳುಗಣ ಮೆಂಗೆ ದಿವೆಹಿ ಗೌಮುಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೊಮ್ಮೆ ವೆಸ್ವರೆಗೆ ಎಹಿ ತೆರಿಕಮೆ ಫೋರ್ ಕೊಲ್ಲಾದಿನುಮಕಿ ಇನ್ಸಾನಿಯತ ಕುರೆವೆ ಹೇದೆ ಕಮ್ಗ ನೂನೆನುವಾಣೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ರಯ್ಯತುಂ ಆ ಮುಹಾಲತಕ ರುಜು ಮಟಕ ಮಿಯದು ದುನಿಯೆಗೆ ಎಹಿ ತೆರಿಕಂ ಬೇನುವೆ
ಎಗೊತುಂ $1 ಮಿಲಿಯನ್ ವರೆಂ ಗಿನ ಎಹಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಫೋರ್ ಕೊದಿನುಮ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ನಿವಣಿ ದುನಿಯೆಗೆ ಗೌಮ್ತಕ ಗೋವಾಲಾಫಾ ಮಿ ಗೋವಾಲುಂಗೆ ಅಡು ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಇವನು ಗೌಮಕಂ ಅಳುಗೊಂಡು ಮಿಂಗೆ ರಾಜ್ಯವೆಜ್ಜೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ರೈತಕ ಅಲುಂ ಹಿನಿತು ಮುಮೆಂ ಹದಿಯಾ ಕುರುಮ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂ ಮಿಯದ ಮಿನಿ ಕುಣ್ಣನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ವಾಗಿ ಫುಳಾಯಕು ಎ ಗೌಮ್ಗೆ ಹಾಲತು ಬದಲು ಕುರುಮಂ ಎಹೀವೆದೆ ಹಿತುಗೆ ಹಾಲಿಸ್ಲೋ ಎಬ್ಬಾಯಕು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಟ್ಟಕ ಮುಳಿ ದಿವೆ ಹಿ ಗೌಮುನೆ ಕುಣ್ಣಾಣಿ ದುನಿಯೆಗೆ ಎಹಿಂ ಗೌಮ್ ತಕವೆಸ್ ನಮೂನಾ ದಕ್ಕಮು ಮಿ ದೆಗೌಮ್ಗೆ ದೆಮೆದುಗಾವೆಂ ಉಹುವೆತ್ತರಿ ಮ್ಯಾಗ್ಗುಳುಂ ದುಳಹೆಯು ಕಮ್ಮತಿ ಲವ್ವಾಶಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ರೈಯತುನ್ನ ರಕ್ಕಾತಿರಿಕಮ ಸಲಾಮೆಕ್ಕಂ ಮಿಂವರ್ ಕೊದ್ದೆ ವಾಶಿ ಎಹೀಗೆ ಎತ್ತಕುಂ ಲಿಬೆ ದೀಲತಿ ಮದದುಂ ಅಲುಂ ಎ ಗೌಮು ಆರಾಸ್ತು ಕುರವಾಶಿ ವಿಸ್ಸಾರಾಗೆ ಲಿಬುಣು ಗೆಲ್ಲುಂತಕುಂ ಅರಾಗತುಮ ಬೇಣುಂವಾ ನಫ್ಸಾಣಿ ಅದಿ ಜಿಸ್ಮಾಣಿ ಹಕತೆಯ ಹಿವ್ವರು ಎ ಗೌಮ್ಗೆ ವೆರಿನ್ನ ರೈಯತುನ್ನ ದೆವ್ವಾಶಿ ಎ ಗೌಮು ಮಿವಗುತು ಉಫುಲಮುಂದ ವೇನಾಕೆ ಕುಳುಮು ಮಿಂಜು ಕೊದ್ದೆವ್ವಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಹೇಯೋ ರಹಮತುಗಾಲವ್ವಾಶಿ ಆಮೀನ್ इंसानियतुगे नमुन्ने इस्लामी उम्मत कुन्ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أرمنا الدم تعرف إيوين دي فدين هذا دم أرمنا مسكرين دكادون ريبورتون إفنيجين دي فدين أرمنا مي كوريا جندا كامبينكي مكوندو يوث مومنتوم إسوي مي كوريا جندا كامبينكي पाकिस्तानुगा मिहारु हालुगा जीफावा एवेहुनु बो वारे अविस्सारा इसोबुं हालुगा जीफावा फरायतकं एहीतेरुमु गोतुं कुरियගෙන්ದ ಕೆಂಪೇಣೆ ಹೇಗೆತುಗ ಮಿಫದ ಏಕೀಕಿ ಕೆಂಪೇಣೆ ತರುಗ ಮಿಫದ ಏಕೀಕಿ ಹರಕಾತ ಹೋಗ ಮೀಗೆ ಕುರಿಂವೆಸ್ ಮಕುನುದು ಯೂತ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅದಿ ಮಕುನುದುಗೆ ರಗೀತು ಮಣಿ ಮುಳಿದಿವಿ ರಾಜ್ಯ ವರ ರೀತಿ ನಮೂನಾ ದಕ್ಕಾ ದಿವಾ ಫಲೋನ ಖಬರ್ ದಿಫಾ ಹೋಗ ಮೀ ಅಲ ಮಕುನುದುಗ ಮತ್ತು ಮಕುನುದು ಯೂತ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮಕುನುದು ರಗೀತು ಅಲ ಜಸ್ಸಾ ಇವೆಂಟ್ ನೋ ಮೀಗೆ ಕುರಿಂವೆಸ್ ಮಿಫದ ಕಾಮಯಾಬ್ එතන් ඉවෙන්ට් එකේ මේ රෂුගේ රයිතුමනි කාමයාබ කමයක කුරිය ගෙන්ගොස් අලුරුගේ දුආයකි හැම ඉෆදේ මේ කුරියගේ ඉවෙන්ට් එක නොත එවර මා කාමයාබ ඉවෙන්ට් එකමුගා මේ ෆහරුගේ මේ ඉවෙන්ට් වස් වෙගෙන් දියුම් ඒ එහිතරිකන් තිබේෆුන්ගේ කිවෙන් ලිබිගෙන් දාන කම මෙදුගා අලුන්මෙන් ශක්කෙන් නොකරන් ඒ එහෙන් නොවම් වේ කිවෙන් තොලුන්මෙන් දෙම්මේ රිපෝටුම් ෆෙනු ෆදෙන් අලුමෙන් වීඩියෝ ත ෆෙනිජ් එතාගේ हालत ए वीडियो रिपोर्ट का किया दीफी हेगुतुगा अलुमें मी उम्मतुगे एम्मे खास से सिफे की यही अलुमें नकी इन उम्मत के मुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला लेबु अलुमें के उम्मतुगे कोम्मे फर्द के कोम्मे हिसाब के कोम्मे फदक में दिमावियस ए अलुमें ना गुरुम हुरी कमे एमे की कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही को रबा फवनी व इन हादिही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा हम कशोरम के बयान के मी उम्मत की मी एक उम्मत कमुगा तिमनस कलांगे लेवीमो एक उम्मत कमुगा मी उम्मे अल्लाह तबारक व तआला लेवी एमा ए उम्मत के कोम्मे हिसाब गा कम वियस ए अलगोन्ना गुलुम हुरी कम अलगोन्ना वीवरकुम एकमुगा मदद वेरिवे एही तेरिवे ए कमकुन एबे को सलाम को दिන මට්ටක वीवरकुम मसे करुंग ए अलगोन्मेंगे मච්චන් ए वरपडो जिम्माय Allah subhanahu wa ta'ala mi umman ekiti kade gutugala wafa mi i'lan demme mi kiwi ayatuga mi bayan kurabi mi ummate ki ummate ke den Allah subhanahu wa ta'ala kiye qur'anuga warabboda babawage nudiyuma ekiti kade gutuga hifatta tibuma warabbodan alumenna barolo wafa adi efaden alummen ebbe gutuga en ummate kamuga nuwejj kamuga wanama alummenna kanta begindana gobbeswani kiye qur'anuga bayan kurabi wafa wa'tasimu bihablillahi jami'a kibanum Allah mi dinuga
eki ekechchen hifaatash Allah ge waafashuga eki ekechchen hifaatash tafsir ilmin vidaloni habluge maane ketanu Allah subhanahu wa taala ge waafashuga murada ki jama'atu ge tibam washe ebbekutu ge washe tafriqu ge baba ge nudash efadain baba ge gossitu mugawanama fatafshalu wa tadhhab rihukum midagu men ummatu mi fennene ekantanuntu efadain almenge meduga onnanje ebbawantikam ummatu ge meduga komme soraka goswawati neti goswawati be almenge baru neti almenge waswes neti mumme dani melu mi ummen ekitigande gutuga wi zamanuga alummen islamun wi emme izzattari emme barugada emme nufuzugada mi hunkamuga medu e ummatuge kibaga mi ibbawantaka nitumuga sobum mi ayatuga Allah bayan kuru fadain alummen ara bar warabudam meti duniyega dabbe gos ehma ekamun aragat mattaka ebbe kamuga ekitigande kamuga alummen eba wanje hame fadain rasulullah sallallahu alaihi wasallam حديث في القرآن فاوي مشهور حديث يبفرون أروهانا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد أرمن مسلم مؤمن كمثالك أرمن دماغ كنكمغا أرمن كمثالك كمثل الجسد الواحد إن هشكنا كمثال إذا اشتكى منه عضو هشكنا كإم غنمنكا وينكمغا ويس باقي هوريها غنمنت تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى باقي هوريها غنمنه هيلا هرمنا همومو غنمنا إبابه إما ميوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثال دسوي هريكنا بين داغ أرمن إنجا أرمن إم غنمنكا وين إليس أرمن ندم مدبوه بيفار كان مدبوه هم هوريها غنمنا باري ميوتي أرمن مي أمتوه غنم كموغا قوم كموغا باكستان warabudam halu wajib ehma alunmenna ei kamaka wanje ei kamen nuna hita alunmen ek dukolla kamaka nahada dukolla ge nuwana ehem begin ehem hadis ulaga ifadain kanta nukurma barolwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ulaga fa bain ilmuri daifa jisegutuga fa koro namas mi hadis ulaga mi aswa message barde ehem bar hadis tan eburi sah hadis tan hadis kan man lam yahtamu bi amri almuslimin falaysa minhum ಇಸ್ಲಾಮುಗೆ ಕಂಕಮುಗ ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಕಂಕಮುಗ ಮುಸ್ಲಿಮುಗೆ ಕಂಕಮುಗ ಫರ್ವಾಲೆ ನುಬಹಟ್ಟಾನೆ ಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮುಗೆ ತೆರೆವಾ ಮಿ ನೂನ ಎಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಮುನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಮಗೆ ತನಗ ಖಮದ್ ದಿಮಾವೆಜ್ಜಿಯ ಅಳ್ಗುನ್ ಮೆನ್ ಎಬಜಿ ಅಳ್ಗುನ್ ಮೆನ್ನ ಬೀವರಕುಂ ಏಕಮೆಗ ಬಾವರಿವೆ ಏಕಂತ ದುರುಕುದ್ದೆವೆತೋ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುಣ ಎಮ್ಮ ಮೇದಿ ಎ ಫುರ್ಸತ್ ಅಳ್ಗುನ್ ಮೆನ್ನ ಹುಳುವಿಗೆ ಗೊಸ್ ಕೊಬಾತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನುಗೆ ಮಿ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಎ ಗುಣಕಮುಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಹಿಯುಮುಗೆ ಫುರ್ಸತ್ Allah gamoga heda kurmaki dannon to emme abe furume waram matir sawaba dharma horikam ei gellu nuwane wefare gotuga kirtu qur'an ga Allah taala sifu qurba fa tijaratu lan tabur Allah gamoga heda kurmaki ei gellu menwa wefare alummen duniya ga wefare fashion invest ku fikam ga wanama ega ebe devote egotiki faada managotiki gellu namas Allah gamoga heda quraiche ei ega devote numati egote emme gote ei faada awun tijaratu lan tabur ei gellu nabi fare gutuga kirt qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala sifu qurba fa den alum menge me atuga me faasa moda muda Allah ekimiu na muda ekiwala debbi nahnu qasamna bainahum fi ma'ishati hayati dunya Allah ekimiu na ekimin wara muda debbi ei warabodu imtihan mudalaki warabodu imtihan kirt qur'anuga Allah ta'ala wahi qurba fa ya ayyuhalladhina amanu ei iman me jinistakun nabi anfiqu mimma razaqnakum tima naskalange tibamun rizqu kore bitakadin tibamun heda kurash mi hagigatuga rufiya faasa genota modalaki mi alwonmenge molkamum alwonmen hoda ganna ichenno ekan alwonmen visnali mai bege by faro masters phd naga hunna mi hagu mozi fegotuga masakinga bu kore grade dihe nunimma hori mi hege kari kubag manaki e ena kiyawagin ena mologin ekkada phd masters so mi ha muda hoda nama ekkada nukiwa hori mi ha kore kiwan hori mi ha tugama muda ginawan jena duniya ismu ku misna kam gawanina namas alummen mi ayata bismi Allah menge Allah devi mudale ema alummen ge molokam ku hoda gana veche no rufiya faasa ki Allah alummen divwa echen imtihan kurev mattaka ema dem mi ayatu fawba Allah mengawni min qabli an yati yawm la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a wal kafirun hum adh-dhalimun tidami Allah devi mudalum heda qurashi Allah ge maguga ei eduhegga wefar kurmakum nuata fidu eddigin ebbe salamet rikamen eduhen awmuge kurin
efada salamat terikaman awmen nedduha awmuga kurin Allah debi mudalun tiban Allah ga mawga heda qurash hama efadain kirtu qur'anuga de ayatin algun algon fenonu fahaga vi de ayatin e de ayatu me duga war podu bulumen e boy mi heda kurmuga wahake mi fahu mi ayatu ga bisharat de algun aduham mi ha vi gata marwanne hinduga ene e babune Allah alun dunya fonu bade wafande hatta idha jaa ahaduhum al-maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak e Allah tiyagatore mihe gata marwan hindu ena buniye e Allah timanna alun dunya fonu bade wafande ei nukkure vi dukolle ifawa hero kandatta kurumattake e salihu amaluge terega den munafiqun suratu Allah mi diay gule hisaba on har kiyala den munafiqun suratu Allah angawani يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله تبامهم بمدلا دارين أي الله بمقوم تبامهم هاتمنا تقول لا يتشبتوا هداش وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب مياتوا ميانغواني تبامهم الله تبي مدلهم هيدا كراشة تبامهم قاتم مروا مغكوري أي مفدين بنام جهدانتيه ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب الله أدي تمنى فرصة الدباشة كي كرم فأصدق وأكون من الصالحين أي تمنى صدقاتك صالح بتوكا علمتك كوري جاتوك الله أنجبي مرو ميه جات أتوجنا مين بنانا ألون دنيا لعلي أعمل صالحا فيما تركت ألون دنيا فنوم بعد فاندب صالح يعمل كرمتك مياتوك مين جبي فأصدق وأكون من الصالحين تمنى فرصة الدباشة ألون تمنى صدقاتك صالح بتوكا حياة بيت كرمتك إما وربنا ميدياتوكا إبى غلومه إما مي آياتك معلومنا إبى دليل إبى معلومنا جات مارو أمي كورين معلومنا الله دفعا ومدنم كم اسمين بين معلومين هذا كوربتو بالعني بلشة إني مدا هو دكتا هذا كوربتا مهوريها تيجي مي سوال ولا كنكا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في القرآن فلا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل أربع قيام محشر دوغا مياه فاهر ترون هنا غدوانو لوينه خطر كما كام دو هنا يا سوال يوم الدند ايتر اكما بيان قربي وان ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه انا مدا هودي كونغتكتو ادي مدا هيد كوري كونغتكتو مي سوال كوريوين مي سوالت كوريو يوم الدند هنا فا قيام دوهم كوريترون غدوانو لوينه أو من نمي آياتكم ميكون تكي مدلكي الله سبحانه وتعالى دبّاي تشكن تكي ميهون نكي وركن دبّاني أي تماغ مولكم تماغ مودا غنا من تماغ سكوندي غوري كولدانكم مودا غنا من تشنون كم مدلكي الله إرادة كوري بميهكم إرادة كوري بمرة دبّاكم أدي مارونغ كوري إيجي نالمن صدقاكم هو دارما مودما مسكة كورن جهكم دم مكي وديا آياتكم مالو منن إنجي جميدي دمتي الله كموغ هيدا كورمغ ناكمغوا مي أومن ವಿವಾಹದ ತಕ್ಕ ಕೂಳನೆಕ್ಕಳು ವಿವಾಹದ ತೆಕ್ಕಿಸ್ ನಿಮೇನ ವಿವಾಹದ ಕೆನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ವ್ಯವಹಾರ ಮನ್ನ ಥಾನೆನ್ನು ಇದ್ದೆ ವರ ವಿಚಾರ ರೇಖಾ ವಿಧಿಮಾವಿ ನಮ್ಮ ಕೊಂಬಿ ಸ್ವರಕ ಮಿ 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 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿನು ಕುತಾಂಗಳು ವಿಚಾರ ಕೊಲ್ಲಾಣ الله سبحانه وتعالى كيف القرآن وحي قربا فاوي مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم الله جمعوغا مدا هيدا قرآن ميهكي مثالكي أي كم قرآن غنقا ستيكا هنا حق قرآن غنوفتا وشكل مثال في كل سنبلة 100 حبة حق قرآن كم قرآن غنقا ستيكا إما كيامر ميواني حسديكا هنو حسديكا يورس الله يترك الدباي الإساء ونمونينو والله يضاعف لمن يشاء الله إرادة قرآن بميهكا يقرأ بسكلام يترك الدباي المدا معنى كيرو فيها هذا كوري هم ديا حسديكا قرآن يترك الدباي الإرادة قرآن بميهكا يقرأ بسما يترك الدباي إما الله بمقوغا هذا قرآن فست هيك نوانا يبسترك العلوم كوري إسلامي تاريخ كي صفحات قرآن ما في بلاد فتمغا وانينما العلوم نفننا هوي حقيقتها مسلمون كي الله بمقوغا هذا قرآن بيروغان فست هي بينهم مديرانجي غرايتوني بسميهاروس ديرانجي غرايتوني آبادي کی نسبتون فلسطين سوريا اديس لهندتن هذا قرآن مول دنيا نمونا دتمون دا بيدي غرايتوني اما مسلمون كي بسرغا الله
rufiya fatte sodaga anna ko mutta ene ma was ko fan emma muhimmu kamaki ide echku sodaga ko ina rufiya te libenne sodaga ko laskur men no lide echku sodaga ko e muhimmu kamaki hegatuga madu ikkola murafa sodaga ko mi Allah hadu ma hew kambo ina rufiya te murafa sodaga ko mi ha e warpada bisanje ina rufiya libenne maduko menne algumenna biwara ko matugo hori echku ehi tere kande komme kas tabu banguranaga hantak higa media gotaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi angawani sahabina kayfa mi gwala pani man jahaza jaysh al-usra falahu al-jannah mi hagurame lashkar tayyar gotte mi ka base goruge sabekal ibbar demataka ekale faanu hadith fo gorbi mi hagurame lashkar tayyar gotte bekale ka no ta bayka base goruge den hatta bege dekiyento first jewno to no umaru faanu mi hitahitu azume kandeli miedu emme gina rufiya emme gina fasa heda qur'an mi kam timam kale faanu umaru faanu ge badage ekale faanu ge kolu hori ichke deba kolabba ebba ge ga batta anabba ikwaagi badage nevi nabiya sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith ul qur'ani ya umar kam tarakta fi ahlika ya umar e umar tibaga ahulna tibadu dugo fay coaching eno to kiyamare umar go faanu idalu taraktu lahum mithlu dhalika ya rasulullah yalla rasulay deba kolabba mi gena baruge percent ge dugo fay me ei gege halat mane ki 50% mikola 50% ge den mi wada gannawani kombe pere abu kurfan wada gannawima ham mi fade rasulullah sallallahu alaihi wasallam sual kurfan kam tarakta ila ahlika ya abu bakr ya abu bakr tibage ahulunna tibage gege mi hunna tiba dugo fati coach ki awarge gege batta fumi abu kurfan dennevi taraktu lahu allah wa rasulahu gege question umatame timan kare faanu min kiya ka huri idaga mi hamura me allah taka mi sodaga ko mi hamura me she allah rasulay gemi hunga kam barata manaki allah wakil ko fage ko huri harufiyan dibbaga madaga nabi mi hamura me tayyaru hame fadin uthman radiyallahu anhu ekale faanu mi hamura me bay riwayat ko agu 300 gane riwayat ko ve 900 ka jamal adi fansas as ekale faanu mihangurama aga muslimunna hadiya korikam ei war baya rufiya miharul men rufiya faasai adadu balaf kam gawana ei war baya war rufiya faasa komme gas mihangurama aga usman gufan egenne vi takeccha behegotum genne ma fawga nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith ru korbi medafu usman gufan qura iblis kam kan kale gufan genne men manaki suruge gufal kam khabar evagutu nabiy sallallahu alaihi wasallam umar gufan mi usman gufan edebbi emma de suwale ki ebebe kolam ewaran haradu kore bima den ege fon no kana bo hiye uruni dari monoriya niwa ko qur'an hawrus netto eno abu korfan huriya mudale gennele emas ege fon sagu abu korfan duniya golo beta mahale ekam ama allah debbi ebe kalon allah amaduge yakin kam ama rangalo ama kana kyagen rangalo girulu namalo abu korfan sodagena no kana be no ege fon mulubi gewesuri ambidare bisbille kyagen boy mulafa ege tan harif mulafa wadagen ebe kalon allah amaduge yakin kam Allah ya Allah hega kufiya Allah debba embe abu hurairah radhiyallahu anhu kimen riwayat ba hadis ko gawe nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ko qur'ani ma naqasa sadaqatu min mal sadaqate ko kuntu ko ismuda maden emma mi yagin ka ma itu onna ne bache mi ke bawo misal ta argument hitu ma argument teren bay performance dimai foida sadaqate ko madun wani by far work in bay full ama dima wa ka ma ko for ko jar wara down of the benefit ya performance wara down no say down kama apps rahmatul ulama inha fasade ham wagudun transfer kolla argument danna bay performance bol ekibe ebe from ko hitu yagin kana bowe e dakikama ka stifi Allah depana हम देखा फेमूरी मेल ट्रांसफर में पूरे इंसान का रखते सब फंसते एदुआ हो के हावी रोग तो कनो जे गाना तो गेम पर मागे ने हम एने दिबेंचे को मस्को तो एफास ऐसे एमा ए यकीन कम ए बोन नजी अल्लाह हमें सदगात को के मुदा मदिन नुआन दिन आर्गुमेंट बाई हालत होगा सदगा को हम बचे फॉलोवर्स बाई हालत होगा फॉलोवर्स सदगा को कुरंजे एक ही पे ए आड़े एक
bare din man misala ka algun demme me genes the story no to wahaka e hadith fu ge bayan ko rabi faala wasab de bar sadaqa ko rabi baru egen e amount misala ka umar gufan de ba ko labba abu bakr gufan rihan model usman gufan genes de bikita jawal egen e dema kirtu qur'an ga ibrahim suratu allah subhanahu wa ta'ala wahi ko rafa qul li ibadi alladhina amanu نبي كليفان بدار واشي إيمان بتمن إله وعلتكن يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم نماذج قائم كل كليفان بدار واشي تمن درس كلام إيمان وعلتكن هذه وينفقوا مما رزقناهم هذه إباء منهم الله سبحانه وتعالى تبي مدلهم يذكر كليفان بدار واشي كينتم سرا وعلانية أي سرا فارو صدقاء يبقى قرنجة එම මියාතුම බෙයිගේ බයිෆාරු ෆාණුග මියුන ඉගේවත සදගා දිනුමේ මස්සලේ නෝ අන ෆාණුග සදගා දේව වරන්නේ නියතක පාණි එන මිහා පුරන් තිමන්න ගිනේ දිනු එන නියතක පාණි යුලේ මිහක වාද පුරා කරනවා වාද කරවි අමිල් නෆ්සා හොරියා බේෆුස් අමිල් නෆ්සා වාද කරනවා නියතක පාණිනේ අල්ලාහ් තකම් සදගා කරනවා ෆාණුග සදගා කුරියස් ඒ ඉංග්‍රීසි කාලේ දෙක්කුන් තෙරේකම ඔයගෙන් නොවා الله سبحانه وتعالى هم حقيقة يسألون من جرات جيجا أهل الزكي نسبة هم فقير ما دو قوم كي بنا يدان تياجي قوم نسبة فقير برم ما دو قوم دي جرات جيجي بيرو هين قوم ده بوسوري بيبي فلونا يجين إتن تلوك حالة هم سلام جامي مبارك جنا في عندك مرات جيج نسبة برم ما دو سلام جامي فودي يمولي باي كي بنا يدان دي بينك إما الله أقول من رفيع فاسد دباف رزق ودور كل تقول بعد دباف الله سبحانه وتعالى حديث سورة أقول من مقوال من أقول من سؤال كل باكال إلى سبحانه وتعالى الله قاعد تكمل ويسنا في كل قرآن ورق جنفر من آية تكمل ويسنا في كل قرآن ما أقول من هي وان سيدا أربعة من مخاطب كوري الله من حديث سورة بيان بيان قرآن وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله كلام من كينه بفرق كتير كيف بيجي الله تنفقوا في سبيل الله الله موقع كده من مداهية القرآن كيف بيجي هم الله عمرنا مسوال القرآن الله دبي يسوع يقول دور كلام قلوب واحد برفيع فاسد دبي ده كيف بيجي وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ده كيف بيجي الله موقع كده من هذا القرآن هذا القرآن شيء مراد ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل دم ياكوا من دبا مسج مي أو من برك الله أروم جيمس دم ياكوا من يندواني الله الشيء ودتك بنت الخزانة تبني الله سبحانه وتعالى الشيء إلى أولاد كرمي كمان كدبان دم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح مكة فتحهم وكوري مكي دوروا هذا كوري ميهم نا إيه فهم هذا كوري ميهم يبرو جنوه كم أيه مرادك مكة فتحهم وكوري مكي دوروا إذا تحاروا هذا كوري ميهم نا فهم إسلامي أمة بار لبي إسلامي أمة تأسيس ورقة بجنديهم دين هذا كوري ميهم يبرو جنوه ده كمان كي حاجة بودا جه وقت هذا كورا ميهم نا إنه ميهم يبرو جنوه ميها بنتي حاجة بودا جه فالون पाकिस्तान नहीं तेरे मट्टा का मैं कि बड़न आज देख एवं मिगड़ी का है तो पूरा मी का इन गाड़ी है तो पूरा मी का ये परवे नो मिगड़ी का है तो पूरा मुझे मैं कम इधर बड़ो एक बात हमका मी आज जो मालूम नहीं है बस दालिम दी बिगड़ते हम एक बार आलू में बाइफार है तो पूरा आएगा आलू में ना कुरंग मुड़ी हुदिया का मैं कोफ़ दिन बात ही हमने चल है तो पूरा मी आलू में किसी ने बड़ा क्या फार ميكا نتشديروس ورقينا فارا أرمنا باوي إيتي هذا كل متهيك ما بين المقولة والريمة دين إبني كميدين إيش مثلاً أقول نقولنا إيه مليكم جوي نمس مدا هذا كل مجا إما مليكم وين باوي تكي إميها مدلك اللوبي وين هالوس مدا هذا كل أنا ميها دينه إم بين كيرت القرآن الله سبحانه وتعالى وحيد رباه فوني لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون إذا بينهم يوم من نهود إنه يبيع بيهم إن دوبي كورا مدا الله موجا هذا كفما دانده مياه بابا لبنو كنت بيجي بيجي وتكي أبو طلحة غفان مياه غفان كذا غفان من خبر لبني الله سبحانه وتعالى كيرت القرآن
وحي قربافيه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون إذا من لو بكرة مدركم هذا كفر دان لو كنت إذا من هذا نقول أبو بكر حتى فانا كيرو مدينة ورا بيعور خضر دانو خضر رتلوه أونر ورا بيعور خضر رت එකලේ فانا ملكيا تو غبي එකලේ فانا دانو تو غتري එකලේ فانا එම්මේ ලෝකෙක කම්බෝඩ ඒ දඬු එයි බයිරහායේ කියන දඬ බයිරහායේ කී දඬ වර බොඩ කඳුරු දඬ ඒ එකලේ فانا එම්මේ ෆේවරිට් එම්මේ ලෝකෙක කම්බෝඩ ඒ දඬු කොමුගා ඒ දඬු වෙලින්දියා දැන් මේ ආයේ බාවලු එකලේ فانا කන්තම කර දුගතකී එකලේ فانا රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මිදන්නවනේ අල්ලාහගේ රසූලයි mi danda ki mi timanna timan kale fano me do mi korba dande Allah taka mi dandu Allah rasul de bi mane muslimun ga hajat fudu mattaka e dandu ekade fano de bi emme do bla muda kamuga bi halis e ay Allah ifadin bawada emma abadu muslimun na ki e Allah subhanahu wa taala ay ko bawala bafiya kamaga amur korba bafiya wagutum almunge bahaka mi wani sami'na wa ata'na almunge adu hafi me kimo bejjai එම වීවරකම් අලමෙන් බජේ අල්ලාහ්ගේ අමර ෆුර්තක තබාවා බයික මුගාවන් හම එපදෙන් මි දෙමෙ බයි වාහකත මි කියා දෙන මි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් zamanuga hingaadiya බයි වාහකත අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කිය කුර්ආනුga වහී කරවා ෆාවේ මන් දල්ලදි යුqulu අල්ලාහ් qardan හසනන් ෆයුදායිෆ Allah taka darani deni ebe sadaqa de Quran ka ko ye fayudha'ifa ifada mihaka Allah taka sadaqa Quran me ka Allah taala turko tebban ari Allah ge maguga mudahida nukurumaki ei Allah ge maguga mudahida Quran miha ilahu turko tebba fadai ilahu ge maguga ilahu de mudahida nukurumaki ei muda unive e mudalu ge baraka kenige daga mege baamro misal kan men fenna ngaburi एक हाल सादा दुनिया का मीगे इगाफ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस को कुरबा फावे बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है हदीस का मानने ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस को कुरबी है ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان इरवरा वसिगन दुहे नुबे माने कोम दुहे का ते मलाइका बेगरुम उडुम फहावा वडा गनवे فيقول احدهما يغترين ام ملائكته विदालवे نوت دعاء करबे اللهم اعط منفقا خلفا يا الله इबैलाहु के मगगा मुदा हेद कुरामी हा मुदा इदुर को देवा फांदे येने के मुदलगा बरका ले बा फांदे मलाइकतु में दुआ कर मलाइकतु ने के मलकु के आलम गवा भाई ए इस फाफे ने अल्लाह के अमर फरत का बराबर के मंत्र का अदा करबा मैं मथीर बे मलाइकत दे करू नकी ए मलाइकतु में दुआ कर पणी अल्लाह के मगगा मुदा हेद कुरामी हा मुदा इदुर को देवा येने के मुदलगा बरका ले बांदे तिंगे गणक को ويقول آخر هذه أنا ملائكة دعاء ربي هم قم دوه كام اللهم أعط ممسكا تلفا يا الله يا هدوا دمروا إلهي يبقى إلهه مغبا مدا هيدا نوكو يا مدا بكو يا مدا إذا مدا لو ما تشد دايم تواميها هنا مدا نتكو ربا فاندي ملائكة دعاء كور قم دعاء ميد ملائكة مداعي بفدين دعاء ربي سعودي عربية के शेख किया दे बने में हदीस आओ मामा में हदीस फेरमा को अबदु सना बाबा के में शेख किया दे बने ए दुएगा वर मुसदी देमो फिर मूल में अंगना का फिर में के वर मुसदी में के एक सरहद दो के आवाशो का एराशो का फा को ले वर मावजन वर मुसदी में के फिर में ए दुएगा रेगनो के क्यों मंग इंसाफ करन मी देमो फिर दिब्बा ये के दोरो गयास मी को टक जा दे मियाको ताकि जाफिए के दोरगा देन यामी मिया उस मी दोरगुलो वर फकीर वर निकमे मिहे कान एच मोद मटका मी फकीर मिया मीडिया नास मी एमन नंगे मुसदी गेक मुसदी आइले देन मी फिरे मिया में गुणनी उतुरुदी एमिया दोर फोनो आलाश मी फिरे मिया में गुणनी मी मुसदी फिरे मिया गुणनी एना दोर फोनो आलाश एना एना के मुदरग मच दाहिर गेती कायत कोळ मिया गदिनो ये ಇದು ಕೊಡು ಕಬಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾ ಮುಸದಿ सही फसे बोलते हैं बस मीना के पूरी बसेर को मीना बोले मैं फोन वाला दूर मैं अंगे में बैठो ये भी है नहीं तेरे वहां या नहीं है नहीं अंत तक के वीडियो होती है एक दोस्त के पाऊं मैं फिर ये भी आगे बेफार और को खबरू बेफार और को तो सब कुछ दे दूंगा पे पाऊं बेफार को नहीं मीडिया हम अंगे में बैठे हाल
marangal ma mihunna mogatri halala den firina kya mena dirulu fashage nodu hamma mi ange miha meenage adak nikuri kya ne gotta meenage kiya meenage dore kamiya as samay fadin doruga mi takija takijema me ange miha gosmi dorugo am puri far kuri ge diru vena mi ge tan ahare kuri ekanta kuri gota ifaru sena gos mi dorugo ma ga me ange miha roen fish me ange miha roen fish de meenage firina gwala mone e amika mana kibing ne kirtu korban kibing ne tironi dan gunani yangi mi ame kiya de mi wahaka mi salam jang ya mi ke mi ge aham te kuri mi ge zaman te kuri e mirasu bolu enne mussa de ke e timana ke kuri ge firimi ha ame seena mi hunna ge hitere allahumma ge hede kurunga ena mubar kuri ena soda dirati kam ge badalu ge bakhiru kan dahi kan ena ge nafsu ge macha kuri hode e me ena ge muda neti dia wahaka e wahaka ekkum mi firimi ha mina kiya de dem alun me ki hadis ka dem malaika ko madu ko wada ga bidanwani allah dem malaika ta bidanwani allahumma a'tihum fiqhan khalafa ya allah allah ko mo ga hede qur'ani ha madu ka baraka la baytur ko te ba fande adi wa yaqulu la allahumma a'ti mumsikan talafa allah ko mo ga mudahid nuko madu ko macce bakhir wa mina ga mudanet ko ba fande ema mi wa ki ngawmenna mi gi indi mi hamaki ga kame mi ga wa ka alun menna engel ebo hame gota allah go moga muda hede kurma ki ei alun menna swargya hisab wasul ko te kam allah go moga hede kura kitem kude chegum salman swargya makere daraja matire maqamata hasil kurwegi higade allah subhanahu wa ta'ala kirt quran wa wahi qurba fawe inna allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljannah allah subhanahu wa ta'ala mu'minu kibe ibamin ge nafsu taka ibamin ge mudata ibamin nasuruge hurikan angawa ballala manaki allah alma mi qur'ani ge fari alma nafsu tan hegotuga gen qur'ani alma ge nafsu jihadu ge maada ko shahid ge indani dege badaluga allah bi anna lahum aljannah allah mudahida kuri bi anna lahum aljannah makashuru ibamin nasuruge dege badaluga be mudala nafsu miwa qurbani tawge saw ane gota tibe fon hadu hana sodaga qur'ani hunna qiyamat duga ebabe खास दौर पड़ा स्वर्ग के बाबे एक एक दौर पड़ा अब दौर पड़ा दो एक तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस को रवा वमन कान मिन अहल الصدقه नबी है कि सदका है अल्लाह को मौका गिरगिनी हेद कुरामी हिकम गावा नम एने गोवाले वेने मिन बाब الصدقه स्वर्ग के सदकात की बाब मेने गोवाले वेने हमें फदे नमाज कुरामी हुन्ना बाब الصلاه नजान बदगिन दान रोजा का हुल बाब الريان बदगिन दान एमा सदका कुरामी हुन्ना स्वर्ग के अल्लाह सुब्हानहु व तआला खास दौर पड़ा तैयार होते वाफा के बाबे हैदुगा इस स्वर्ग के नाम में बजिए और में के हिंगे और में के दिल चाहत माने बजिए स्वर्ग गया हम हकीकत में और में के हिंगे बा इदन में स्वर्ग गया इस स्वर्ग के हो जाएगा तुम टका और में की राणो के फुर्सत को बा यही और में के उम्मत के बाय के हाल का के बाय का यही तरीका में फुर्सत और में नबी वनी बर्फ से मेरा सुगे मिजाम आए आने फही को तीफ एमा मी फुर्सत को बेन और में ये बता यही इस स्वर्ग के और में किते बरा के स्वर्ग के वहां देखिए से के फुरी मुतसव्वर और में का नुगने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस को पूरा बाफावे अल्लाह ताला वही को भी أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت تمارس كلام صانع ولا تقول تمارس كلام جواني تيار كود بافاي ويتانه إتنا كيي توهم بس إتنا جواهكا لولكم إتنا كفوريا مكم جواهكا دكيفان وافدا فوريا مثلا به ولا أذن سمعت إتنا كفوريا مكم جواهكا توهم بس كم كتم أدنى وربه فوريا مثلا تمارس كلام تيار كود بافاي صانع ولا تقولنا ولا خطر على قلب بشر أدي إذا نار وربه فوريا مريض شال سورة الله سبحانه وتعالى إفدا مؤمن صالح ولا تقولنا تيار كود بافاي دين الله سبحانه وتعالى نبيا مي آية كيما بداوي فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون بس نفسك النادي نفسك التكا الله سبحانه وتعالى تيار كنت بافا ودلوك فينكم جزاء بما كانوا يعملون أي إبانهم كلا هيو صالح ونقل هيو عملته جزاء كتوه أي إبانهم كلا صدقاتا نمادا يستقون بيه تركما مفاد هيو عملته جزاء كتوه الله سبحانه وتعالى يسوره تيار كتوه
duaki Allah subhanahu wa ta'ala men emmenna kibis ifada fursatu ge beenun emme hewgotu gahifa alumenge nafsutoge dahikamu salam kil Quran Allah subhanahu wa ta'ala hibu rabba fa fadi wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika hum muflihun amiya ki nafsu dahikamu salam bil jami'a fa ulaika hum muflihun iye kamyab libe bami emma mihe ka nehitiru libe fursatu men dukon lage man okay khas ko mifada khas halat medur fa mifada dati halat medur wegen mi libe fursatu ge beenun man nagala ge non fursatu ge beenun emme hewgotu gahifa alumenge mi hewkomuge dorum wadegen diumam kuriha befurun mawo nasihat libe وصيكم واجه الله سبحانه وتعالى علم يمنا كيس بخيركم السلام عليكم ديره بيتكم غالب مدرام دغا دهيه النوار مي بني فهد وبيتكم غانم وخروي حياه مسكن دين بيتكم غالب من دكم علم يمنا كيس علم امته كان كما دغا بسنا فكر قران بيتكم غالب هذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هذا بقدر الساعة خمس. أقول من كذا وتقول بربع وتقول كذا وتقول كذا. يقول من عمله وما يدري itu beda mafhum syukur ada. Ada kalau kita awal family syukur dan nama mesra kore jadi ali alwala Allah subhanahu wa ta'ala algun mana bari dan masyara paha kore padai para kore ti niyamat ke deba bisala ba algun me gaw ma medo algun me rang ufedi kim pa gota medo bisala ba bodati baru ta gotuga kore gaw muta bare ke sabab mu fel ke sabab edi dibigen dia gelu taka wegen dia goita nama mes mi komme kama ki bis imtihane mu'minuna dimawa komme ifada kama ki algon men emmena bis imtihane mi da algon men imtihane korbe gem midani algon me mudal algon men imtihane korbe gem midani algon me amal takku mi fada darus takku ibrahim libigane algon men ge bache ki par libigana eda pura baikam gawa ada algon men ama matiga Allah subhanahu wa ta'ala lebi kami ekala ge de biar barab bodoge mani mati matar ta bala madiruga sifa kore bigen diye algon men kore mati bigen diye sunna bigen haris algon men mira shuga bodo mange bodo mani bodo ninga ma algon men oda kula pami istana pa bodo gawo ke timba kula ka bala bigen diye e bai ko hiki fastaka numa ta faseka aman taka kine to dan ebe ko fulani taklif ki kobat yusas korebe ame ko tan hele kurma badaro demme shah faha korebe kibratari hadisat e hadisat ko alugana yusas korebe alugana ga amna sawal korebe account to ga gori ki pura paisa account jama ko fatihu ki pura paisa hai para power plate ke bol no nama bismillah meti hajat shayfaha ko dera meti hajat mi hajat ke waqtu galwan men he da ko bila insha Allah alwan min kamyab le begenda demme faha ko dei fadai gel ko nuwa ya fari emme rangal ko ga alwan min ko begenda lobeti akhna lobeti akhna alwan men ge dari nabis he da kuruma nasihat dari wangi baca miruhu ala ku ang baca ada syukur ke listu tasmu aku ni algon dandawala ko ang para mulim malutay mi algon ge jamiya yang respect ko adi e sharaf ni bigan beno ba darusenno
eka algona emme furtama fesi iron sunan kashigen faha kuram diye mika kamiyab mibi makudu emme ha rayi ton dinge baru mika mang ibaru de bali wes makudu ge emme ha rayi eka maraka ge ham egota makudu ge suwalu nikume mikuli masakata ki Allah subhanahu wa ta'ala ekamega barka dabana masakata kamga hon ay algon ge du'aati mikal kurum ge mashwarat fishige yu ma'ay zuwan jama'a mashwarat fish ham egota rashuge muassasata ka mere na batta ko legendi e komme muassasata komme swaram ummidi jawab take warabi bina kurane vi yal takamran nate e huriha very miss algon nate ummidi jawab taka ebe floge amali masakata ko algon miha kamiya ko ge midiye miharaka adivis algon ummidi kurani miharaka taki nimigenda kamiya ko haraka taka begendi adi ibrat kayaba algon menge komme tu ke kemuka komme bakutega mi uchaku algon menge sufura matiga baveri kolom ge ihsas kolani bache algon menge kofiya gowalani ekwari na kofiya ngarangi etab bawa pasa ke ta kuranga ye gadari na algon menge majlis ta ge bakal ihsas kolaba komme ke umeka ei uchaku baveri kolnu matta algon menge ta kolete is first profit algon menge ta kurani Raja ikudinna handi mattaka pashapala eppe kaayati kole ikudinna for kole din mattaka muslim warna udunna kaayati kole for kole din me mate bele masake ade fargona mi harakatuka baadaki emina farataka jumla kotaka shukurdanna hasabu kudu council kalona debi ebaru fahako kudu council bara hasa shukurdanna adi mi masake hinga rawa hinga munde da team ad huttu made debe from nani hamare dual masake kuram zuwa team e kudinge masake tuga barkala duwa kuram e kudinna hasa shukure danaw ade emme ufawa ekamaki mi harakatuga makunuge puriha vyafar bere baariwa makunuge puriha vyafar bere baariwa hame gota makunuga ufedifa puriha investment take besbari waka makunuge puriha cafe restaurant taka gaadiya ta besbari waka jumla goteka makunuge mikamuga barinwa fsc fari nunna irad pravedia algon menge fund pusta eki sarvattoka भेटtige दाने उम्मीदकी मी fund pusta algon menge saala purala इंशाअल्लाह कामयाब इवेंट करूंगा algon menge me event lagi hada subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh